Hello guys, kanizere yuko mumeze neza. Uyu munsi nje kubabaza utubazo tw'amatsiko mugomba kunsubiriza muri comment. Ikibazo cya mbere kiragira giti: ese umuntu washushanyije ikarita y'isi bwa mbere yishushanyije ahagaze? Kugira ngo nsubize urandika muri comment. Ikibazo cya kabiri kiragira giti: ese umuntu watangiye kwigisha bwa mbere we yabyigiye? Ikibazo cya gatatu kiragira giti: ese umuntu watangiye kubaka inzu bwa mbere we yabikuye? Ikibazo cya kane kiragira giti: ese umuntu watangiye kuvura bwa mbere we yabyigiye? Ikibazo cya nyuma kiragira giti: ese umuntu wamenye amatungo yo mu gihuru n'ayororwa we yabyigiye? Kugira ngo nsubize nta handi uraca muri comment, ubundi unsubize. Ciao ciao.